Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы көмекші робот. Мақсаты жіктік жалғауларын қолдана білу, өзгені және өзіңді сипаттап беруді үйрену. Алдымен жаңа сөздерге тоқталайық. Шебер, мастер, таныстыру, знакомить, шапшаң, быстрый. Запомните, ребята. Балалар, суретке қараймыз. Сурет бойынша диалог құраңдар. По картинке составьте диалог. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, өзіңді тексеріңдер. Сәлем, менің атым Даник, мен роботпын. Менің атым Әлия, ал мынау менің ата-анам. Сәлем, Даник, біз Әлияның анасы мен әкесіміз. Сенімен танысқанымызға қуаныштымыз. Мен Әлияның ағасы Қайратпын. Мен сіздерге көмек көрсетуге келдім. Тамаша. Олай болса, үй ішінде бірнеше шаруа бар. Даник, сені сол жұмыстармен таныстырып өтейін. Жақсы. Олай болса, кірісейік. К Алье домой пришел робот-помощник. И вот он знакомится с членами семьи. Салем, меня зовут Даник, я робот. А меня зовут Алья, а это мои родители. Привет, Даник. Мы родители Алии. Мы очень рады с тобой познакомиться. А я брат Алии Кайрат. И здесь робот говорит, я пришел сюда помочь вам. Отец Алии говорит, тамаша, прекрасно. У нас есть работа по дому. Даник, я тебя сейчас ознакомлю с работой. Хорошо, тогда приступим. Келесі тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңдер. Ответьте на следующие вопросы, используя нужные слова справа. Тамаша, балалар. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Робот ағаштан бұйым жасай алады, демек ол шебер. Робот делает изделия из дерева, значит он мастер. Робот тоңазытқышты көтере алады, демек ол күшті. Робот поднимает холодильник, значит он сильный. Робот тамақ пісіре алады, демек ол аспаз. Робот готовит еду, значит он повар. Робот футбол ойнай алады, демек ол шапшаң. Робот умеет играть в футбол, значит он быстрый. Келесі кестеге назар аударайық. Бірінші, екінші жақтағы жіктік жалғаулары туралы сөз етейік. Мы уже с вами говорили о том, что в казахском языке к разным частям речи могут прибавляться личные окончания. И вот слова с личными окончаниями предложений могут выступать в качестве сказуемых. Рассмотрим первое лицо – мен. После гласных и сонорных, как вы видите на экране в таблице, присоединяется окончание мон-мен. Примеры тоже вы видите. Анамын, әкемін. После звонких согласных бын, бін. После глухих согласных или звонких б, в, г, д, пын, пін. Например, мен роботпын, мен жігітпін. Я робот, я жігіт. И третье лицо ол не имеет окончания. Жақсы, ережені түсінген болсаңдар, келесі жаттығуды орындайық. Дұрыс қосымшаны таңда. Следующее задание – подобрать нужное окончание. Бұл тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Олай болса, өзіңді тексер. Проверьте себя.
Келесі тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті жалғауды қой. Өзің мысал ойлап жалғастыр. Следующее задание. Вместо точек напишите нужное окончание и продолжи своими примерами. Тамаша, балалар. Өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Келесі тапсырмада суреттегі кейіпкерлерді сөйлетіңдер. Сөйлем құрап жазыңдар. Следующее задание. Составьте предложение по картинке от имени персонажей. Енді өздерін тексеріңдер. Мен үлкенмін, ал сен кішкентайсың. Я большой, а ты маленький. Мен күштімін, ал сен әлсізсің. Я сильный, а ты слабый. Мен көңілдімін, ал сен көңілсізсің. Я веселый, а ты грустный. Мен шапшаңмын, ал сен баяусың. Я быстрый, а ты медленный. Үйге тапсырма. Жаңа сөздерді жаттау, жіктік жалғауының жасалу жолдарын қайталау. Осымен сабағымыз аяқталды, балалар. Видео соңында подписаться батырмасымен лайк басып, өз пікірлеріңді қалдырып кетуді ұмытпаңдар. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и написать комментарий. Назарларыңызға рахмет. Спасибо за внимание.